Baby, Chérie. est-ce que ou ta reme mwen vini an Haitien tou? Bon, sou yon Haitien. Oui. Nou wap bezwen papye. Non, yo di, ou te di mwen gen yon reset pou mwen Haitien. Ki sa ma bezwen nan reset la pou mwen Haitien mèm? Pou Haitien? Oui, ou di mwen bezwen reset. Wap bezwen reset pou Haitien? Oui, ou di. Ase, fote, ou e blon e. Wap bezwen 2-3 mamit chabon. Ma bezwen, ki sa? 2-3 mamit chabon. 2-3 mamit, ban mwen Anotasyon. Netwasyon yo la. 2-3 mamit chabon, avek ki sa? Wap bezwen on galon Clorox. On ki ga ki sa? On galon Clorox. On galon Clorox, avek ki sa? De panye digo. Sa yo Creole? Oui. De digo panye? Yes. Ok. Wap bezwen on batwel. On batwell? Yes. Sa yo fe a batwell a li mèm? Yo bat moun avel. Pou yo bat mwen? Non, pou yo bat sa samdo yo la. Konya ou konen ki sa bat moun di ou vle. Konya pou mwen Haitien fò yo bat mwen tou? Oui, konya yap melanje tout ansam, e bi ya fon lavay pou. Ou Haitien. So, ba mwen ekri di ou sa ou di mwen. Ou mbezwen chabon, mbezwen digo latte, mbezwen batwell, ou di fò yo bat mwen tou. Yes. Le ou fin batou e pi yo melanje e pi yo beyon. Yo prale ben mwen a bat mwen anfan li la, men ese li a fe mwen mal ou bien la fe mwen bel. Mal la fò bel. La fe mwen bel, mvle bel, mpa vle. Men konya alven yo ba prepare set sa pou. Yo brase yon semen yap video. Ki moun pou Yap mwen, soti depi nan biyo rive nan teto. ki moun pou mwen bay li men? Oh, nan imigrasyon pote yo kaba ou babye, yo kaba fò Haitien. Sa pou pote prepare pou pote nan imigrasyon. Mgele fò mwen priye tou pou sa la tou. Konya yo men konya a gason ba kon si gason. Abda pou Haitien. Ou konen gason gen aplikasyon pou Haitien tou chou? Non, so mbola e sa. Wap mette lon bokite pou il ba imigrasyon. Mvoye ba imigrasyon pou mwen di yo mwen vle Haitien. Imigrasyon Chine nan, oui. An imigrasyon an Chine nan pou mwen ale, pou mwen di gasyon mwen bezwen sav, non. Ou bezwen Haitien. Mbezwen Haitien, mwen bezwen. Men dokiman win depose pou ka Haitien. Fò mwen ale a chabon, fò mwen ale a Clorox, Digo. fò mwen ale a digo, batwell. Oh, mgele a bel. Devi sou mo digo a, mwen bel. Ki koule digo ye men? Blanc. O digo, men pa vle blon, vle Haitien. Ah, Digo? Oui. Ah, noir. Oh, digo non. Mwen men li gade chan li bel. Merci baby la. Yes. Me ki ba map jwen yo achete men. Haiti. Oh. Haiti ki an Chine la ou bien Haiti ki akaye a? Haiti yap men la. O sa jak mel? Ge yon moun nan travay mwen ki di li Haiti jak mel. Mpral rele li la. Rele pou fel cheke pou. Merci. Oh. Gen le Haitien pa fasil men. Mwen bezwen digo, mwen bezwen E pi tout an prantan, ou avoye dokumen ale. Ou prantan, yo va bay papye fasil. Bezwen digo, bezwen Clorox, bezwen batwell, bezwen chabon. Ok. Combien kop sa toute mwen? $200. $200. $200 Ameriken. Mbral wele paste, mwen mande li $200 Public prete. visa? Non, li pa ban mwen li dan kop l'ekliza, men li ka prete mwen li lo.